عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بإذن الله طالعين بفيديو جديد، بس كالعادة قبل ما بنبدأ الفيديو بتاعنا بنصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معانا ان شاء الله بإذن الله جردل اللي هو الدلوعة، اللي هو جردل المسح من الوطنية. هو الجردل بتاعنا معاه اللي هو الجردل، ومعاه الاتنين اللي هما الشرشوبتين بتوعه وباليد بتاعته، وهو استانلس. هنشوف شكله مع بعض. اهو يا حبايبي دوت ده هو الجردل بتاعنا. هنطلعه من الكيس بتاعه وهنشوف شكله. اهو يا حبايبي دوت شكله معانا. اهو دوت شكل الجردل بتاعنا اهوت. اللهم صل على النبي. ديت استانلس، واهم حاجه ان ديت تكون الاستانلس بتاعها بمسكها بتاكد ان هي استانلسها جامد اهي. دي اهم حاجه في الجردل ده، لان في من دول بتكون ضعيفه، يعني لو انا عملتها كده تتطبق مني. لا دي ما شاء الله عليها الاستانلس بتاعها جامد اهي. اللفه بتاعتها اهي. هنشوف ايه مع بعض تاني يا حبايبي. اهوت دوت الغيار الاولاني اهوت. دوت اول غيار ليها اهو في القاعده بتاعته اهو. هي ديت بتتخلع. هحاول كده ان انا اخلعها. بصي يا حبايبي اهيت دوت قلبه الغير معانا اهوت. بص انا حاولت ان انا اخلعها، بس الصراحه ما عرفتش ان انا اخلعها، فما حاولتش ان انا اتك عليها عشان ما تتكسرش مني اهيت. دوت اول غيار. وده يا حبايبي اللهم صل على النبي الغيار التاني. يعني ممكن دوت ان هو لو هتصبن الحيطان، هتحطه وهي واقفه الحتت اللي مش هتطولها بيها، والتاني مثلا ان هي هتكون بتمسح. دوت اهو. اهم حاجه برضو ان انا بتاكد ان ديت جامده معايا، ما تكونش ضعيفه اهي. دي اهم حاجه، ان انا اتاكد ان ديت جامده برضو ما تكونش ضعيفه معايا. ديت من الحاجات اللي تعرفني اذا كان الجردل بتاعي كويس ولا مش حلو، خامته مش حلوه. زي ما انا قلت لكم اهم حاجه انها تكون جامده. وديت لا قدر الله ان اتكسرت او باظت منها، ديت بتتباع عند محلات اللي هم الادوات، ادوات البلاستيكات بتاعه العرايس بتتباع، يعني ديت متوفره معانا اهي. اول حاجه يا حبايبي معايا اليد ديت اهيت. وبعد كده معايا التانية. دي التانية بتتحط ديت كده فيها اهي. بتتحط كده اهو. كده انا ربطتها اهي. ربطتها اهو. ديت بقى يا حبايبي معايا من هنا اللهم صل على النبي اللي هي بتتحكم فيها اهو. برفعها كده عشان خاطر ان هي تثبت معايا اهو. كده انا ثبتها، وببدأ ان انا اركبها هنا اهو. كده سبت اهي يا حبايبي معايا من دي انا بتحكم فيها ان هي اهي بتتحرك معايا، وان انا حابه ان بثبتها ايه كده اهو. هنشوف بقى بتتعمل ازاي. اه يا حبايبي بتتحط كده، وبكون مثبته مثبته ده. لو انا حابه ان انا اثبتها بفتح بنزله كده على تحت، وابدا ان انا بتك كده عليها بظبطها، وبتك اللي هي ايه بصه كده خفيفه قوي عليها اهي. بتبدا ان هي تلف معانا كده. عاوزه اثبت بروح رافعه ديت كده. كده انا ثبتها خلاص. ايه مش هتحرك معايا. يعني انا باذن الله لما هي حابه ان هي تمسح الحيطان بيها او حاجه بتثبتها من هنا اهو. تنزل كده. دي كده تبدا تتحرك معاها وتعصر. تثبتها بترفع ديت، ترفع ديت كده اهو. بعد كده معانا بقى الجردل من جوه. في كمان ناحيه هي اللي هي ناحيه اللي بنحط فيها الميه النظيفه عشان نعصر نشطف برضو. بتتحرك اهو. اهو بتتكي كده عليها اهو. هي بتلف اهو علشان بعد ما بتشطف، بعد ما بتشطف الشرشوبه اهو. حابه ان هي تعصرها الناحيه دي او تمسح من الناحيه دي اهي كده اهي. وهو يا حبايبي شكله معانا. نتمنى يا رب ان هو يعجبكم
ولما صلي على النبي في جردل تاني انا جايباه اللي هو الجردل العادي دوت، انا جايباه لها هتمسح فيه بالشقه. انما الجردل العادي التاني انا جايباه لو هتمسح بيه سلم او حاجه، فانا جايبه لها اتنين، جايبه لها ده وجايبه لها اللي هو العادي التاني. ودوت كان شكله معانا، نتمنى يا رب ان هو يعجبكم. ان عجبكم ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا لنا الجرس عشان باذن الله يوصل لكم مننا كل جديد.